jungle cat. Danger stings on every curve. Speed Racer and the gang all like it like that. Speed Racer is the heart, he's got the nerve. Go, Speed, go. Let that Mach 5 thunder roll. You got the power, Speed Racer, let it show. Go, Speed, go. Speed Racer's off on a new adventure, and Racer X is on the way. Hey, Speed Racer, winners take the future, and evil forces are in play. Go, Speed, go. Let that Mach 5 thunder roll. You got the power, Speed Racer, let it show. Go, Speed, go. Go, Speed, go. Go, Speed, go. Gospodar brzine. Nevolje u podmorskom gradu. Ovo je pravi život. Topli povjetarac, morski zrak, sunce. Morska bolest. Ma daj, Sparky. Pa idemo u duboku 12-icu. Prava radost. Nemoj mi reći da te ne zanima divovska istraživačka podmorska postaja. Ako je blizu vode, ne želim je vidjeti. No oni će nam pomoći usavršiti hidromod Maka 5. Ako je to jedini razlog zbog kojeg se napusti čvrsto tlo, nitko neće prčkati po moje bebici. Još malo pa smo stigli na mjesto sastanka. Idem preuzeti kormilu od automatskog pilota. Podmornica ravno ispred. Ahoj, Speedrift! Ahoj i tebi! Ti si sigurno Speedy. Ja sam Mitch Wexler, šef istraživačke ekipe. Jeste li spremni preuzeti teret? Puštaj, Trixie! Sad odlazimo, Trixie. Sigurno se ne ljutiš što ostaješ sama. Ja, ne, nikako. Jedva sam dočekala ovaj odmor. Držite se, zaranjamo. Još jedno oceansko putovanje. Što mi je to trebalo? Hvala što se ovoliko trudiš, Mitch. Nimalo mi nije teško. Iskreno rečeno, mi trebamo to vaše vozilo. A? Kako to misliš? Imamo nekih problema na dubokoj 12-ici. Sva su nam podvodna vozila nestala. Nestala? Kako su mogla nestati s dna oceana? Većinom se daljinski upravlja kompjutorom. Još nismo sasvim sigurni da li se kompjutor pokvario ili je netko ukrao vozila. A pomoću Maka 5 želite potražiti nestala vozila? To je jedini način da ih nađemo. Evo nas, duboka 12-ica. Ovi ljudi stvarno žive u staklenim kućama. Sad mi je ipak malo bolje. A mora ti biti bolje kad smo na čvrstom. Tlo je možda čvrsto, ali okolo je jako tekuće. Želim vas upoznati sa svojim kolegama akvanautima. Ovo je Hal Gaynor, mehaničar, poput tebe, Sparky. Drago mi je. A ovo je dr. Wesley Secord, naš glavni oceanolog. I glavni ekomanijak. Zar tako mislite očuvati ekologiju oceana podvodnim autotrkama? Dr. Secord, Mach 5 ima podmornički mod. To nam je jedina nada da nađemo nestala vozila. Možda bi najbolje bilo da se ta vozila i ne nađu. Ostanite u blizini, doktore. Uskoro ćemo trebati vašu pomoć. Veseli neki frajer, jeli? Da, lakše se sporazumijeva s ribama nego s ljudima. Čak se sprijateljio s hobotnicom u koraljnom grebenu. Zašto ne možemo vozila tražiti podmornicom koju smo stigli? Misliš na velikog lua? Teško je s njim manevrirati. Namijenjen je prijevozu osoblja sa i na površinu mora. A zašto ne bismo pješice u ronilačkim odjelima? Ne možemo proći kroz koraljne grebene u onim odjelima za velike dubine. Predviđena su samo za vanjsko održavanje postaje. Što je to bilo? Potres? Da, još jedan od problema koji nas muče. Iako u ovom koraljnom grebenu ne bi trebalo biti seizmičke aktivnosti. Hal, ima li štete? Nema, ali pojačaju li se ovi potresi, idući put bit ćemo mnogo slabije sreće. Što tu radiš, Pops? Evo, klinci, iskušavam nove metale da vidim kako se drže pod pritiskom. Wow,
Wow, smijemo li gledati? No dobro, ali stavite zaštitne naočale. Super! No, da te vidimo na visokoj temperaturi. Možemo li mi pomoći? Ne, Sprider, ovo je vrlo opasan posao, zahtjeva iskustvo i vrlo veliku pozornost. Ovo gori, Pops. Sprider! Pogledaj, Sprider, što si učinio. Pa ne može se ovako petljati u posao. Mi smo samo htjeli pomoći. Ako želite pomoći, radite nešto korisno. Operite pod, recimo. Okej. Ovo je valjda za čišćenje poda. Trixie, trebam tvoj pomoć. Što je, Speed? Preko naših monitora motri na sve sumnjive stvari oko duboke 12-ice, uključujući i potrese. Kakve potrese? Što se događa? Poslije ću ti objasniti, samo mi javi primjetiš li išta neobično. Okej, Speed, već motri. Dobre vijesti, dečki. Prilagodili su Maka 5 i sad je potpuno spreman za akciju. Doktor Secord, spremni smo za potragu za nestalim vozilima. Čudno. Rekao sam mu da se ne udaljava. Hal, jesi li vidio doktora Secorda? Muo se oko zračnih komora prije nekoliko minuta. Secord se sumnjivo ponaša od kako ste vi stigli, Speed. Misliš li da je on kriv za sve vaše nevolje? Pa, tako mi se čini, nažalost. Još jedan potres. Kupola puca! Moramo odavde. Nema više poplave. Ostala su se vrata zabrtvila. Čini se da su i druge dvije kupole oštećene. Uključujući i kupolu u kojoj je Mach 5. Mach 5 je u klopci. Kako ćemo ga izvući odande? Moramo što god smisliti. Vaš auto nam je jedina nada da ćemo naći nestala vozila. O ne, i ona je kupola puna vode. Oprostite na izrazu, ali mislim da smo potonuli. Eto, gotovi smo, Pops. Sjajno ste to obavili. Sprider, što ste učinili? Sprider, čime ste to oprali pod? Onom tekućinom za čišćenje poda. Onom tekućinom? Pa to je silikonsko mazivo za motore. Ups! Pod uvjetom da ste ti i čim u stanju jedan sad mirno sjediti, moći ćete mi pomoći. Vidjet ćeš, Pops. Bićemo najmirniji klinci u svemiru. Nema šanse da budu tako dugo mirni. Imam novosti, Speed. One potrese vjerojatno uzrokovala ljudska ruka. Što? Po čemu to zaključuješ? 4 udara savršeno jednake jakosti. U razmacima od točno 2,4 sekunde. Prirodni potrese nikako ne mogu biti tako savršeni. Hvala Bogu, našli smo odijelo. No dobro, zamotite me u njega pa da krenemo. Ima jedan problem, Speed. U odijelu imaš kisika samo za 3 minute. Žalim, ali samo ovo odijelo nije zaglavilo u kupoli. To će morati biti vrlo brza spasilačka misija. Ne zovu me bez veze gospodarom brzine. Nije li to hobotnica s kojom se sprijateljio doktor Secord? Mislim da imaš pravo. Ajde, bježi od nje, Speed. Strah bi mogao probušiti odijelo. Ići se od mene u sisivaču jedan! Spori
Prevario me taj glupi glavonožac. Pola sam zraka izgubio dok sam je otjerao. Samo malo. Hajde, brzi. Hajde, na noge. Zašto li sam se dragovoljno javio za ovo? Misliš li da je doktor Secord mogao dresirati hobotnicu da napada ljude? Ne znam. Rekao bih da je to nemoguće. Secord! Odakle ti odijelo za dubine? Iz skladišne kupole normalno. Gdje si bio, Secord? Skladišna je kupola nakon posljednjeg potresa puna vode. Gotovo sat vremena vani. Eto gdje sam bio. Znači, baš si slučajno bio vani za vrijeme potresa koji nam je gotovo sve uništio. Jesi li se igrao sa svojom hobotnicom? To hoćeš reći? Govorio si da duboka 12 šteti oceanskom okolišu. Pokušavaš nas uništiti, a ona je hobotnica napala Speeda. Nosio je crveno ronilačko dijelo. Upozorio sam vas da ga ne oblačite. Hobotnice jako reagiraju na žarke boje. A ja jako reagiram na tvoje sumnjivo ponašanje, Secord. Od sad ne smiješ izlaziti iz svojih prostorija. Što? Dok ne otkrijemo ovu tajnu, hoću stalno znati gdje si. Motri na doktora Secorda, Hal, i ne puštaj ga iz sobe. Hajdemo, doktore, čuo si šefa. Trixie, idem istraživati okolicu duboke 12. Motri na sve što se kreće, a nije Mag 5. Motrim, Speed. Ko dva mala anđelčića. Imaju još pola sata. Neće izdržati. Približavam se nekakvoj planini. Čekaj, vidim nešto. Veliku rupu u podnožju. Kao da je iskopana teškim strojevima. Idem unutra. U tom slučaju izgubit ćemo radijsku vezu s tobom. Znam, ali ovo bi moglo biti važno. Hej, ovdje gore ima zraka. Netko je bio vrlo marljiv. Ovo je poput divovskog rudnika. Tko ga je izgradio? Klopka! Dobro, dečki, dosta je igranja. Što li je sad ovo? Zašto to iskapaju i ostavljaju ovdje? Osim toga, kako su samo iskopali ovu golemu špilju? Evo odgovora na moje pitanje. Ide ravno prema Maku 5. Srušiti sve kamene rampe. Morat ću nekako onemogućiti to pregolemo svrdlo.
je. Dođi, ajde, dođi. Još jedno od nestalih vozila. A ovo nije na daljinsko upravljanje. Netko je unutra, no ne vidim tko. Ovo je mala podmornica prebrza za mene. Rudnik se vjerojatno proteže i ispod duboke 12-ice. To bi objasnilo sve one potrese. No sve iskopano je jednostavno ležalo tamo. Nisu ništa odnosili. Pozvat ćemo doktora Seacorda da analizira taj mineral. Želim vam sreću u potrazi za njim. Čim smo stigli do njegove sobe, Seacord me tresno. To je baš bilo kad si ti istraživao rudnik. Znači da je Seacord bio u podmornici i odatle skriven upravlja ostalim vozilima. Vrijeme se podudara. Možda. No ako je doktoru Seacordu toliko stalo do ekologije oceana, zašto bi kopao rudnike? Pitaj ga čim ga nađemo. Hal, ti i Sparky potražite Seacorda. Hajdemo, Speed, sam ću analizirati uzorak minerala. Još samo 5 minuta. Ajde, čim proizvedi neki zvuk, molim te. Spektralna analiza pokazuje da je ovo lividi. Nikad čuo za to. Vrlo je rijedak, no koliko znam, bezvrijedan. Najbolje da pitam tatu. Točno, Speedy, lividi je beskoristan i bezvredan, koliko znam. No nekome trebaju velike količine za nešto. Imam uzorak lividija u svojoj zbirci minerala. Ispitat ću ga. Nestala je struja. Bar je ostalo rezervno napajanje. Ali samo za 10 minuta. Svi sustavi za održavanje života će stati. Vrijeme je isteklo. Sad ćemo ti moći pomoći. Joj, jako dobro. Slušaj, Sprajdel, moram po neke stvari koje mi trebaju. Moram analizirati ovaj kamen. Hej, zašto u akvariju nema ribica? To je samo morska voda za iskušavanje kako ovi metali podnose koroziju. Mislim da trebamo pomoći Popsu da ispita kamen. Recimo, na visoku temperaturu. Sprajdel, što to radiš? Bez brige. Uspjeli ste ugasiti vatru, ali sad sredite opet taj nered. Što je sad ovo? Zašto se ovo ne vidi na video monitoru? Za Boga! Lividi se pretvorio u sureptani! To je dobro. Dobro, sureptani ne reagira na elektronsko motrenje, upotrebljavaju ga na nevidljivim avionima Stilt, a 1 dekagram stoji više od $300,000. Morska voda, to je bio sastojak koji je nedostajao. Sire, zaslužan si za znanstveno otkriće desetljeća! Zato je, znači, taj tajanstveni rudar kopao lividi. I ostavljao ga na dnu kako bi morska voda završila kemijsku reakciju. Ali kako bi ga pretvorio u sureptani? Zato bi bila potrebna strašna eksplozija. Upravo me to i zabrinjava. Seacord, gdje si bio tako dugo? I zašto si napao Hala i napustio svoju sobu? O čemu pričaš? Nisam napao Hala, nije ni bio u mojoj sobi. Lažeš. Pusti me, budalo, došao sam ti reći zašto je nestalo struje. Pusti ga, Mitch. Dođite sa mnom. U ovim je spremištima plin propan koji daje energiju za duboku 12-icu, no vidite li one cijevi, mislim da je plin odvođen ravno u tlo. Da li vidi pretvara u sureptani? Mitch, moraš narediti evakuaciju s mjesta. Ali Speed, a tko je to učinio? Hal. Što? Pa on je mehaničar. Tko bi drugi podmornice mogao pretvoriti u kopačice? Tko bi se pobrinuo da ja navučem crveno ronilačko odijelo znajući da će hobotnica reagirati? A tko je bio nestao dok su mene napadali u rudniku? Za nekoliko minuta ću biti bogatiji nego što oni glupi znanstvenici mogu i sanjati. Sada! Hal, bježi! Još nas mogu, Trixie!
kopnu. Slijedi ga! Uzet ću foil 5. Moram zbrisati odavde. Pit, natjerao sam ga na plitki greben. Ne može nikud. Sad si moj, Hal! Toliko karijeri jednog rudara. Molim vas da mi oprostite što vam nisam vjerovao, doktore Seacord. Jako dirljivo. Ali bojim se da ste ostali bez svoje podmorske platforme. Šališ se? Sa ovim sureptanijem koji nam je Hal napravio moći ćemo izgraditi novu podmorsku postaju. 10 puta veću i 10 puta bolju. Ovdje, Pops! Ej, Pops, sve je sjajno ispalo. To su dobre vijesti, Spit. Pops, a što se tamo događa? Ništa, samo skvajdali čim. Nemoj mi reći da si ih pustio u labos. Morao sam, ipak su oni zaslužni za znanstveno otkriće desetljeća. Ako zna, možda će napraviti znanstveno otkriće stoljeća. Glasove posudili Jasna Palić, Maja Petrin, Goran Malus, Ranko Tihomirović, Igor Mešin i Oto Karlevaj. Režija Oto Karlevaj, tonska obrada Alfa Film Zagreb 1995.